ukethia kusiaisia watindata nienda kuthocha thini wa kilungitu cha Uiiti muthenyani wa umuthi nina wikwacho kana kwisila kilunguni kila kikukia kila kwambililia masata aya nikithito kicha utethio ndini wa Uiiti waku na ndini wa kwisuvia na mawau alama taweni imwe ya mikalile gitu ando naindi muthenyani wa umuthi nienda kukwata weni tukwata nyemwe kumayu nginya muthenyani Tofik Mackenzie wa Mtunga twenda daktari ndini wa studio situ Dr. Geoffrey Mutuma na ili nenda muthota nigenda twende na unirania ubitu kwa masitwa ni Dr. Geoffrey Mutuma anumeri from Zambes Hospital in South Sea na ene thwa angika ukunikili thwa Kemring na muno kunikila yulu wa cancer na umuthi tendo nene ya muno yulu amakuli wala tukulitwe muno ndini wa mele na ndini andu kwithwa mena thina mwingi muno ndini webu na muno ndini wa kwisaithia kile pinda ibuzo thina ibunanitie na kile pinda mundu ene thina wakwitha ni mabea na ndio tundu wa weta gas ibu kwitha suitenze kiuketa wenita yune kulo yete ne kwata pinda zingine ta nene yolo wa gas kana le meta constipation ukasethe mundu ewe buja ke sonde punanitie na wala kale kanini ibuja kuzipuna ni tora le mwingi lakini ibuja kunipuna ni kwa saingi wadicho with chumo muno kwa amatuko maingi ila mundu atana na bwebu na etho ibuja ke ibunania na etho ina chumo na matuko maingi matuko ate ona ndo ingi maikala muno mate othichoka zetha mundu akwa matuko ele aratu ate othicho indi pile to mundu alo kwa ithichopa kubikala muthana mbi ibinda imwe kana mala eli lakini pia ndo mekala matuko atatu nana ona atano mundu ate othichona yukizetha yuyu ila wekala uzetha pena thina mwingi muno na ibuni kundu kutatu pe bila ithwathi Paulo ila witaka bo kana kitauchanda pe ithwathi ba mukautini na bila ithwathi ba yandi na muno ila mundu ina ithwa ibuja kibunania muno pala pe thanda thina muno ni ibuja ba yandi na muno ba mukautini nundu muno ila mundu ithwa na gas kana wese wiwa ibuja kwina gas na saingi wiwa ejuma lakini yuma de kumabasa muno pe ibuja use yuma na yuma muno muno tetela wina kabo tse da buni kuoma no kwa vale kuoma na ila wina muno wina kwetoa za ne kuoma no kwa kuoma to lakini ibu ya gas za ne buna nite ne kilitiki na ndio ibu ziki move ato ko muno thino la kutina wa matukano ni mabu maitu kana mabu mando ingi muno mena thino nundu wa leula musunge kana refined food nundu leusu na kindu kikosa kite muno kita wa fiber fiber ni kinu kula kituma uzethia ebune ambe kana mithi ne ambe kutha ikitembea nesa patena lakini ila waya leu utena fiber kana leu ute na matunda kana leu utena mboga nyingi muno ila cha green weza kwithia ibuja kuzitembea nesa muno ko ila weza kwithia ibuja ku dina dinosu kila kisio kinchambe nini sando inge mambe yakwa ne manwe ndawa zitawa ino kana saingi kwese mundu akawanya kiukingi ni kisio muno ila ibuja kunathina kila kitha kichambe ila wina gas ne la ibuja kuona muno kinu chambe ni kuya matunda na matunda la recommend ya muno ethwa wina thina wa gas kana ibuja kunikilitiki na ndu yani movement na ukala muno thicho nenda muno kise mundu adam ebabai mundu ebabai ikonde ya enzabita pain na ebabai ni yo digest ya kana ituma kuza kwithia cho cha kuni cha buthane buza kuniambia kuza with movement kila kintu akimana muno ethwa wina gas na ethwa wina constipation kana buza kuni kunonya kila kintu akimana muno ni uze mboka dingi muno sukuma kana terele kana mboka sa in fact no ncha ndoko the best nundu ila wala libusu uzaidi ibuja kwa ya botha muno la wala matunda na muno la ukoya leuta matunda nenda ukadhambe urana na leu wetha ni mambe ya kuthambia ibuja ku be urana ando ingi tukothanga ya matunda tamino na leu ila tumeta fruit salad muno tenda ukazida matunda wala be urana na leu kaza ibuja ku ni athamba ni athanesa na kinu kingi kimana muno ethwa ibuja ku na muno nekazida ni kuweka kuya leuta chapati nini sima tuko maingi ila wala chapati na muno ethwa ndu likana nesa ila ibuja kwithwa na thina mwingi muno ya wagasi kana kubona nya muno wisa kwithia muno ni la leuta chapati kana kala leuta chipsi
kana wala mukate muno the white bread nundu that bread is not very good no sio bwana wala chapel kwa club brown kana ukaya mukate la brown kana embwana kwa muno ila kwa isio akweza wala bemba na timo thokoi nundu muthokoi in fact udutuma mundu thana ibuja ke ibona muno nundu muthokoi ni nundu male ula musunge nundu tha umite kinu kila kimana ikonde ila thi baulo no tha mana muno na icho kitimi andola maisa kitheri na muno ya bemba ningi muno kotembo so kana kotentoko kana kotenzu uza kwithela wa bemba ningi ibuja kuni ni botha ne ibuja kuni ambia kwitha ni ambia kwitha chok sio kese ibuja kuthi kupona muno kuno sio kese dia bebora na semba kuthi tumia ndawa no ni zando inge mambe yakwe no tumia ndawa tene no sio kese dia matumia central natural nundu muno mawo mainge mu makumebu na ila wambe yakwe ya lewu na lewu kala deni wa mwini wa kulunkiasa ule udikasimu na hicho kutumika na matukwano tena muno webu kila mundu wonde problem yake na komble yake nibu na pe na tipu muno ila ya kwalia zikaba nundu isu ndawa wena mbimba kana wena typhoid uzeda ila simu lakini ila ibuja kwito kila piu na wena kasi na wala liwa ibuja kuna mana na ndu thicho na wathicho thicho chumo the first remedy kana kinu chambe cha kwika ni uzeda ni wala lewu nundu ndawa ya moto ni moto na kuleo ya lewu museo wa thina kuita kwambe ne kuyale ula museo na chikutumi watea maluana na mina kuwara uzeda yabuja kunambia kukanesa lakini matukano because of constipation na kana gas pe dawa tu meta cleanse na ni dawa nzio muno ni kwata ni dawa na ukimetoka muno na ni kwata ni nene luwazo dawa za kuthambia dawa cleanse ni ku clean ni kuthambia na dawa yesu mundu wenya panda patu 10 na wanya dawa yesu andu ingera manyuti na dawa yesu wiwe buya kutha na chocha kuyuka nesa kuti ngazi ni adala pyo na andu ingi alame na kaboka na mena H pylori mami no nyanda dawa yesu the H pylori na kaboka uni kuthala pyo kila kisioni na dawa ni ingela ila ni comment yake ne utabiando ni dawa ila natural no sio kanywa ino kana kunywa omes kana kunywa dawa ile ingi sia mimba lakini what is very important kila kimana muno na ncho kutumi ndine wa unenene witu muno to emphasize and dawa natural no dawa natural isu si kuna kadena lakini dawa ta omeprazole kana dawa ta tinidazole kana dawa ta flagyl kana dawa bislin dawa hizo zana tena ndine wa mwene kwako kila kimana ni kana ila wona ni wona kana wena mimba no lazima ndawa ya kuita mimba ndo wa monyo ya mimba lakini kila matuko maingi andu metho ano wula wa kutumia leula natural na kutumia dawa natural ndo dawa ila natural si bina wako wa bacteria kana protozoa kana another thing lakini ila wa mino tumia dawa hizo mwe wako kana so that mwe kunaambia function esa na hizo kutumi dawa ndo cleanse is a very good drug no matter take it for good days na nengete for the last 1 month mwe modelo nengete and when you inokyo you na ndo nengete on the method nothing else they take it and they become okay and there's no problem at all na hicho kutumi in ndini wa wow na ndini wa uiti na ndini wa kiundawa penda watu look within very short time it can make a total difference in the life and in the treatment of that particular disease na hicho kutumi ila ta kwa dawa new atona hizo kumanesa ndo dawa onadoka ni ono lazima tu proof ni kumanesa na hizo kumanesa edwa abo makuni kumanesa hizo kumanesa edwa ni wisi hizo kumanesa ndini wa mandi kwa nini kwasia lakini umana dawa kumanesa ndawa amnanga mu wako au on then me report kana ni wenesa na ino kienesa na hicho kutumi no recommend that those drugs they are at least under the most safe you with the matumia ndawa na mokanesa nundu thina webu ni thina mwingi muno na hicho kutumi andu aingi ala mena thina webu ni mandmate ya ni mad device ya kana ni matabasya kukoma sila is very important dinisi andu aingi mawete nundu waite kugirukia saa miaka 3 miaka 5 na wikala thili ogwe ila we waite kuna wendo kama sila kwa niki no ni na genoka lakini most cases ila mundu da wa kugirukia chambere tenda wizenda tata bedibu wizani ya tambo ya muno meedi ibuti muno lakini meedi no to tambacha pekino kino kitibu miaka medelu miaka 5 medelu kinetawa hydro treatment hydrotherapy
There mundu woka wina thina wa ebuthi kunaniana wina gas andu mekea kiwu ndini we kwa kana ndima miende kwa kikathapia. That's very dangerous. Nundu tenda tukathembe naturally kwa sababu ebutha kwitha the natural lakini tikwe ka kiwu ambe thagba ebutha kwitha ambe thagba tangwa. That's not very good. Nundu andu wengine mekea manekea kwitha ni mekea sabuni na mekea buna wathamba. It used to work. Nundu wathamba we woka nesa. Ti sabuni sabuni la wa ndiko sabuni la wa thambia meiyo ni sabuni wa thambia ndo wa thambia mondo ya sabuni wake ndawa. That's not very good. Lakini kila kisione nundu kuthambia mwe waku kila kisione kuthambia na leu. That's the best thing kana ndawa cio ndesi umete kuma leune witha pepe maana muno lakini wambia utumia ndawa ingine kana mwe waku ukenesa it is never good. No ndawa ingi either another chemical na ndawa ingine create another problem. Na hiyo kutumi kinu chambe ila wina constipation na wina gas kinu chambe cha kutumia ni kutumia papai na with matunda maingi na avocado is very good. Papai na avocado ni matunda lama sio pio na ndo kila kingine ukanya kiukingi nundu andu ingi matukwano menya kiwu ilo kwa woni it's not very advisable. Ni saidi ya mundu nuko woni nete wathunyo kiwu no lazima utenda constipation lakini wenda kila mwana useze linwanya lita ile cia kiwu every day na kunya kiwu nesa ni kunya kiwu kinini tikwiwa woni na unywa lita emwe atago no uzoka nywa kiwu all the time that lazima unywe kiwu ethwa nuko woni na ila weza kuwa na unya kiwu nono gwa woni whether mini kada ni mwe waku undi mandi unya kiwu lakini naturally wale ko rehydrate your body naturally muno na ni sipe achaisa aingi muno megala Mombasa no sio muno kala pa Mombasa no sio kaza wanywa kiwu pa kila evinda zonde it took to me at least in Mombasa I normally recommend at least 4 liters per day embwani tusobatulata Afrika ko konya kubinana kana okatha wa litemu is better. Nondo in Mombasa unala muno na kunala utuma kiu kingi chuma nzawa mwe kwako no become a little bit rehydrated. Na rehydration kana utena kiu ndini wa mwene kwako ni kindu kindejera nejo kituma andu engi methwa na thina wa thina webu nundu ebuthenda kiu kingi muno kaza ebu na methi na kiu kingi muno na ila kiu chuma thini wa methi na that become dry it become ya leaky gut kadoka there pesi ningi siambia kumanza webu kana leo ni wambia kumanza webu na wambia kuta leaky it becomes wambia leaky ni kwitika yes ni kwitika kwa sababu pesi kumebu pandu pa kumene si manesa si umaibu sikitika ndakamene na that's not very good na no ila with a lot of dehydration so to me sasa ndio tsoko za wanya kingi muno ukugeza ile mwe wako kala we dehydrated na when I dehydrated even ona kikondo cha kitha kichololo lakini wamba we without dehydration with that kombe cha kikondo cha kunichomo muno na because the dryness kana wa konde umanana kwa kiwu and it's very important that kila binadamu wanya kiwu nila wambia kuona tachana nini ni become dehydrated very fast muno ila chata bikaka muno ila itonya kiwu na chikutimisiana ni sia tumia kiwu for long time na rehydration no ndumwe na kunenga mutunda kana muti kiwu ndo nenge muti wa monenga kiwu ni uma na no ndumwe na mundu na ke wa monenga kiwu na amonya kiwu ni uma na that's actually what causes constipation kana mundu kuzwa na gas all the time. Yes. Na tebo kule wewe asangi mundu asya ni nyonyi la isa kikamba tusa ne buya kwa yavuka pe connection nyao ndicho kitonyo tuma wa yali umuna ewi vuka sana elote ewi loya no muno ilandu ma nuni muno leza kikamba ando mambia kwetwa that's very good na hicho to me it's very important and akwetwa ku is very important alawi na gas with uto the chona with the chochomu na hicho to me ilandu isa kikamba sio kana waya no they are very good na sina ilandu meta fiber nyingi muno ando mambia kwetwa that's very good kila kitu yake danger ni wathi cho mala more than 3 kana 4 that's dangerous lakini by the mwamba teno naenda once with malele kana tatu that's izuti ebu kuthoka zikito soba na hicho kitu me ando maranuni ebuzo mambe ya buthicho mala mainge na myambia kona ebute thukie inoni situ asisobi ebu na hicho kitu me in most cases in fact ilanoni sioka in fact people don't complain and maitho na thina wa gas at all
it goes naturally. Hata basi ndio mo. Ndio msaidia tuamba kwa sababu mo wana tukanini ndo kwa diva sana tusioketheti.